салом тамошобинони азиз, шуморо ба нашри ҷамъбастии барномасобиқаи телевизионии варзиши сайёҳӣ аз намуди роҳгардаи сайёҳӣ даъват менамоем. Имрӯз дар майдони парчами давлатӣ муассисаҳои расонаии Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, онҳое ки дар нашрҳои гузаштаи барномасобиқаи телевизионии варзиши сайёҳӣ аз намуди роҳгардаи сайёҳӣ, аз намуди ин ё он намудҳо ғолиб гардида буданд, имрӯз байни ҳам рақобати ҷолибу солим хоҳанд дошт ва дар фазои варзишу тандурустӣ бо рӯяи ҳамбастагӣ ва албатта варзиш моро ҳамроҳ бошед. бинандагони азиз, дар нашри ҷамъбастии барномасобиқаи телевизионии варзиши сайёҳӣ аз намуди роҳгардаи сайёҳӣ 4 даста аз рӯи намуди гурӯҳӣ ва 18 нафар аз намуди роҳгардаи инфиродӣ миёни писарон ва духтарон баргузор мегардад. Ва дар ин марҳилаи ҷамъбастии барномасобиқа мастер-класс, яъне қисмати омӯзишии роҳгардаи сайёҳӣ дар назар гирифта нашудааст, чун аллакай дастаҳо ва иштирокдорон бо тарзи баргузорӣ ва қоидаҳои барномасобиқа аз наздик хеле хуб ошноӣ доранд. ҳоло намуди рақобатҳо аз намуди роҳгардаи гурӯҳӣ баргузор мегардад ва дар он 4 дастаи ғолиби нашрҳои гузаштаи барномасобиқаи телевизионии варзиши сайёҳӣ аз намуди роҳгардаи сайёҳӣ миёни ҳам сабқат анҷом хоҳанд дод ва дар ин марҳила бояд даста масофаи 1400 метрро бо риояи қоидаҳои роҳгардаи сайёҳӣ паси сар намоянд.
یک دو سه start. بینندگان عزیز، حالا قسمت اولی برنامه مسابقه تلویزیونی ورزشی سیاحی از نمود راهگردی گروهی میان دسته‌های تلویزیون جهان‌نما، تلویزیون علم و طبیعت و تلویزیون سینما برگزار گردید و داوران فدراسیون ورزشی سیاحی تاجیکستان عین حال نتیجه های به دست آورده گروه ها رو حساب میکنند و پس از چند لحظه نمود راهگردی انفرادی میان پسران برگزار میگردد. بینندگان عزیز، این قسمت دومی برنامه مسابقه تلویزیونی ورزشی سیاحی از نمود راهگردی انفرادی در دو نوبت میان پسران برگزار میگردد که در این نمود باید که اشتراکداران مسافه 1400 متر با رعایت نمود طلبات های نمود راهگردی سیاحی
тай намоянд. варзиш сайёҳӣ аз намуди сайёҳии роҳгардӣ иқдоми саривақтие буд ки аз ҷониби телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ роҳандозӣ гардид ва қаблан байни телевизионҳо ва умуман миёни телевизионҳо ҳамин гуна мусобиқаҳое набуд ки коргарои телевизионе ки шабу рӯз ба корҳои иҷодӣ машғуланд тавонанд ки дар ягон намуд мусобиқа иштирок кунанд ва анамин мусобиқа тавонист ки боз як бори дигар як каме аз анамун муҳити иҷодӣ мардумро ба анамин варзиш ки гарави саломатӣ низ онро унвон мекунанд шомил созад. Баргузори анамин мусобиқа дар баробари ба варзиш машғул шудан ва рӯ ба варзиш овардан миёни кормандони зерсохторҳои Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамзамон пуле шуд ки бо ҳам боз тавонистанд ки як муддати муайян ҳамсӯҳбат шаванд, як муддати муайян фориғ аз анамун муҳити корӣ баъзе нақша баъзе ниятҳои иҷодии худро байни ҳамдигар муҳокима кунанд. Дар аввал чӣ гунае ки барои ҳар як иштирокчӣ мушкилиҳо пеш меояд ва
вақте ки мо номнавис кардем барои иштирок дар анамин озмун ва чӣ гунае ки анамун ҳакамон аъзои ҳакамон ва ё ин ки довар ба мо анамун усулҳои дурусти анамин роҳгардиро омӯзонд, бисёр осон, сабук ва дар намуди гурӯҳӣ тавонистем ки яке аз ҷойҳои намоёнро ишғол кунем. Hamara man nigah daram. Namedaim harakat. Namedaim 12 خارج نشو. نداریم خونه یادگار دوزان نداریم بینندگان عزیز، اینک لحظه های خیلی هم حساس و در انتظار فرا میرسد. قسمت دومی برنامه مسابقه تلویزیونی ورزش سیاحی از نمود راهگرده سیاحی که در دو نوبت میان پسران 6 نفری در مجموع 12 نفر برگزار گردید. با مسافه 1400 متر طی کردن اینک جنبش شد و داورمانی فدراسیون ورزش سیاحی تاجیکستان نتیجه ها رو معین خواهند کرد. اول شکرگزاری از کشور آباد و آسوده میکنه که در فضای صلح و دوستی، در فضای استقلالت، در فضای ثبات تاجیکستان چنین چورابینی ها رو اندازی گردیده می شود و ما جوانان امکانات اشتراک در چنین چورابینی ها رو پیدا می نماییم. بار اول است که من در چنین مسابقه راهگردی شرکت می ورزم. راستی اول نه اونقدر توجه کردم، اما وارد این چورابینی شدم، کمی به این نمود ورزش مشغول شدم. برای من بسیار پسند آمد و امید دارم که چنین چورابینی ها و تعداد هواداران چنین چورابینی ها زیاد شود، چون که این از یک طرف اگر ما را برای این یا آن کار هوسمند گردونه، از طرف دیگر به سلامتی انسان فایده دارد و عموما در اگر کشورهای خارجه اگر نظر اندازیم با چنین چورابینی ها و چنین نمود ورزش بسیار مشغول میشوند. صبحگاهی ابیتی بیگاه ما در خارجه بودیم، بسیار میدیم که مردم به همین نمود ورزش گویم بسیار مشغول بودند و خوب میشود که شهروندان جمهوری هم به همین نمود ورزش مشغول شوند. بینندگان عزیز، اینک قسمت سومی برنامه مسابقه تلویزیونی ورزش سیاحی از نمود راهگردی انفرادی میان دختران دسته ها برگزار میگردد و باید اشتراکداران با انمون رعایت طلبات های قاعده های ورزش سیاحی نمود راهگردی سیاحی این مرحله را پس سر نمایند.
بینندگان عزیز، اینک دور نهایی یعنی قسمت سوم برنامه مسابقه تلویزیونی ورزش سیاحی که از نمود راهگردی انفرادی میان دختران برگزار گردید به پایان میرسد و اولین شده به خط مره اشتراکچی تحت رقم 2 از دسته مرکز تکنیکی تلویزیون و رادیوی جمهوری به خط مره رسید. پس از چند لحظه داوران فدراسیون ورزش سیاحی تاجیکستان غالب را معین خواهند کرد. باعث قید است برنامه مسابقه تلویزیونی ورزش سیاحی با مقصد عمومی‌گردانی ورزش، ترغیب طرز حیات سالم، رشد نمودهای ورزش سیاحی مخصوصاً راهگردی سیاحی در باغ‌های فرهنگی فراغتی پایتخت با دستگیری و همکاری کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، مؤسسه دولتی تلویزیونی سیاحی و هنرهای مردمی، فدراسیون ورزش سیاحی تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و شرکت سیاحی وطنی امیرتور برگزار گردید. давоми 2 моҳ бо ташаббуси муассисаи давлатии телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва бо дастгирии кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар 5 боғи фарҳангӣ фароғатии шаҳри душанбе барнома мусобиқаи телевизионӣ оид ба варзиши сайёҳӣ аз намуди роҳгардии масофавӣ доир карда шуд. дар ин барнома мусобиқа аз 20 муассисаҳои зерсохтори кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон иштирок карданд ва дар давоми баргузории ҳамин мусобиқа ғолибон аз давраҳои гузашта муайян шуда имрӯз миёни ҳам сабқат карданд. дар имрӯза мусобиқа 4 муассисаи давлатӣ аз ҷумла муассисаи давлатии телевизиони ҷаҳонамо, муассисаи давлатии телевизиони илм ва табиат, муассисаи давлатии телевизиони синамо ва муассисаи давлатии телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ сабқат карданд. яъне дар низоми гурӯҳӣ. аз низоми инфиродӣ бошад, он нафароне ки дар давраҳои гузашта ғолиб буданд иштирок карданд ва ҳадаф аз баргузории ҳамин барнома мусобиқа пеш аз ҳама аз он иборат аст ки мо мехоҳем тавассути ҳамин гуна барнома мусобиқаҳо боғҳои фарҳангӣ фароғатии шаҳри душанберо ки бениҳоят зебо ва дорои шароити мукаммал барои истироҳату фароғат ҳастанд тарғиб карда бошем ва ҳамзамон варзиши сайёҳиро оммавӣ гардонем. ва ҳамчунин ин омил метавонад ба саломатии шахс як фоидаи калон расонад ва яке аз мақсадҳои барнома мусобиқа ин саҳм гузоштан дар солимии ҷомеа мебошад. برنامه مسابقه که از طرف تلویزیونی سیاحی و هنرهای مردمی تشکیل کرده شد خیلی برنامه مسابقه خوب برای پیشرفت ورزش سیاحی، برای ترغیب و تشویق حیات سالم و برای معرفی کردن باغ‌های فراغتی شهر دوشنبه به حد برنامه مسابقه خوب بود. ما دعوت شدیم از فدراسیون ورزش سیاحی اینجا داوری کردیم. خب بارهای اول برای آموزش ها بود، مستر کلاس ها گذروندیم و کارمندان کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان رو ما بار اول از تشکیل نمودند و در اینجا داوری نمودیم. نه بلکه در شهر دوشنبه، عموما در جمهوری تاجیکستان برنامه مسابقه بار اول است. به حد خوب بود، خوب گذشت. از روی نمود انفرادی و گروهی ما تشکیل کردیم، گذروندیم. مسافه 1400 متر رو در بر میگرفت بین پسران و دختران. از نمود گروهی یعنی آمیخته پسران و دختران یک جای اشتراک نمودند و امیدوار هستیم که در آینده ورزش سیاحی رشد میکنه. ما الکی استعدادهای نو رو دریافت کردیم و ما میتوانیم در
мусобиқаҳои байналмилалӣ, сатҳи байналмилалӣ аз байни кормандону дигар сохторҳо дастаи худро ҷамъоварӣ карда иштирок кунем. маросими ҷамъбастии ин чорабинӣ роҳбарияти кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳамчунин аз зерсохторҳои кумита ҳузур доранд ва ин лаҳза маросими ҷоизаспории барнома мусобиқаи телевизионӣ оид ба варзиши сайёҳӣ аз намуди роҳгардии масофавиро оғоз менамоем. ҳоло барои супоридани диплом, ҷом ва медал барои ҷои сеюм муовини директори генералии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди рӯхом Шаша Кушаншоев ва роҳбари ширкати сайёҳии Амиртур Амир Исоевро даъват мекунем. барои ишғоли ҷои сеюм дар барнома мусобиқаи телевизионӣ оид ба варзиши сайёҳӣ миёни мардон сарфароз гардонида мешавад Дилшоди Маҳмадсаид. кафкӯбиҳои хурмаи шумо. کافکوبی میکنیم، دستگیری میکنیم. برای اشغال جای سیوم در برنامه مسابقه تلویزیونی اوید به ورزش سیاحی میان بانوان سرفراز گردانیده می شود با بوشای و مولوده. مبارک باشد. برای اشغال جای سیوم در برنامه مسابقه تلویزیونی اوید به ورزش سیاحی سرفراز می‌گردد دسته تلویزیونی سینما. مبارک باشد. این لحظه از دیرکتوری مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه شمس‌الدین زاده صدرین خواهش میکنیم که دیپلم، جام و تحفه را سپرده باشند. برای اشغال جای دوم در برنامه مسابقه تلویزیونی اوید به ورزش سیاحی میان مردم سرفراز گردانیده می شود طالبوف صدرالدین. دیپلم برای اشغال جای دوم در برنامه مسابقه تلویزیونی اوید به ورزش سیاحی میان بانوان سرفراز می‌گردد رمزیه سعید برومیون. دیپلم برای اشغال جای دوم در برنامه مسابقه تلویزیونی اوید به ورزش سیاحی در نمود دستوی سرفراز می‌گردد مؤسسه دولتی تلویزیونی علم و طبیعت. و حالا از معاون رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان محترم علیزاده سهراب و دیرکتور مؤسسه دولتی تلویزیونی سیاحی و هنرهای مردمی امیرزاده دلافروز دعوت میکنیم که دیپلم ها را سپرده باشند. برای اشغال جای اول در برنامه مسابقه تلویزیونی اوید به ورزش سیاحی میان بانوان سرفراز میگردد شریف و شهنازه.
диплом барои ишғори ҷои аввал дар барномамусобиқаи телевизионӣ оид ба варзиши сайёҳӣ миёни мардон сарфароз мегардад қурбонзода муҳсин. муборак бошад. диплом барои ишғоли ҷои аввал дар барномамусобиқаи телевизионӣ оид ба варзиши сайёҳӣ дар намуди dastavӣ сарфароз мегардад муассисаи давлатии телевизиони ҷаҳоннамо. муборак бошад. ташаккури зиёд барои иштироки фаъолона бори дигар ва минбаъд муассисаи давлатии телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ нақша дорад ин мусобиқаро миёни муассисаҳои таълимӣ ва дигар вазорату идораҳо баргузор карда бошад. дар боғи алишаи навод ки бори аввал ин мусобиқа баргузор шуд, се даста иштирок намуд. дастаи ҷавоннамо, дастаи телевизиони Душанбе HD ва дастаи маркази техникӣ ки дар он ҷо дар байни писарон дар бахши инфиродӣ кӯшиш карданд ва ҷои аввалро ишғол намуданд ва ба рохати ин даври финалӣ роҳ ёфтанд. ва дар ин даври финалӣ ки дар майдони Парчам баргузор шуд, дар ин ҷо ҳам хеле кӯшиш кардам дар ин мусобиқа. кӯшишҳои худро ба харҷ дода ҷои аввалро дар ин мусобиқа дар байни писарон аз бахши инфиродӣ гирифтам. хеле хурсандам ки дар чунин мусобиқаро байни телевизионҳо ташкил намуданд. ин бори дуюм аст дар ин мусобиқа иштирок меварзам. бори аввал сазовори ҷои аввал гардидам ва бори дуюм бошад сазовори ҷои дуюм гардидам. мо кормандони телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ умедворем ки чунин мусобиқаҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон ки ин худ дар ҷумҳурии Тоҷикистон аввалин мусобиқа аз намуди роҳгардии сайёҳӣ доир мегардад, дар оянда сафи чунин мусобиқаҳо зиёдтар шаванд ва инчунин ин мусобиқа барои солимии мо ҷавонон ва машғул шудан ба варзиши мо бениҳоят фоидабахш аст. مردی اصیلیم ز کسبیم نداریم جز خاک وطن میل سروسیم نداریم ما مردی اصیلیم ز کسبیم نداریم جز خاک وطن میل سروسیم نداریم افسر جان با صفتن ملت و کشور با خیر سری طاعت و تعظیم نداریم ما افسر جان با صفتن ملت و کشور با خیر سری طاعت و تعظیم نداریم کشور همه یک مرز و بروبوم و فضایش توأم به وطن ثروتی تقسیم. بینندگان عزیز همین طور در فضای تنتنوی و خیلی هم حساس نشر جنبسته برنامه مسابقه تلویزیونی ورزش سیاحی از نمود راهگردی سیاحی که در باغ‌های فرنگی فراغتی پایتخت طول 2 ماه برگزار گردید به پایان میرسد. همیشه دوستدار سیاحت و ورزش باشید.